Yesu nashimwe inshuti z'umusaraba. Uyu munsi nje kubabwira ijambo riri muri Yeremiya igice 23 ku murongo wa 16 n'uwa 17 je tujabuka tuje kwa 19. Mwene data urimo uranyumviriza, nje kukubwira ko Imana irimo irakubuza kugira iki kumvira abahanuzi b'ibinyoma. Abahanuzi b'ibinyoma bagwiriye mu isi, babaye benshi, mbese ibintu barimwo barakora, barimwo baragukuramwo, mbese agakiza kari muri wewe bagaca bakwimikamwo ibyabo. Sinzi ko ngo muri ko muranyumviriza. Abo bahanuzi b'ibinyoma ni babandi baguhanuira ngo Imana yambwiye ngo zana amafaranga yanga nanje gusengera, ngo reba hariya ngo barakuroze, ngo zana ibihumbi magana ngahe, ngo reba hariya ngo baragize iki, ngo zana amadolari 200 nje gusengera, ngo ngende ndakubohoze, ngo ndagukuroza karande, ngiwanyu ngo barakuboshe, ngo basokuruza banyu ngo barakuboshe, ibiki nibiki. Abo bose n'abahanuzi b'ibinyoma, kubera ko umuhanuzi wese azaza gusaba amafaranga ngo umuhereze amafaranga, uwo n'umuhanuzi w'ikinyoma n'uwa shetani yimitse kugira ngo afate rya jambo ry'ukuri we wamenye ari kuvanemwo, hanyuma yimikemwo ibyiwe ibya shetani. Abahanuzi bazavuga ati ngo nimwakira amamodoka, ngo nimwakira amazu meza, ngo nimwakira ibiki. Abo ngabo nabariko baronka agakiza muri we, bariko barakonka, barimo baragakamura, bashaka ko iyo migisha, ayo mamodoka, ayo mazu meza ko bija muri wewe mu mutima, hanyuma ukazaga umutekereza yanzu yaguhanurira, ya modoka yaguhanurira, kugeza igihe uzapfira mu byaha byawe ukarimbuka. Buriya ndabwire bene data, mukwiye kumenya ko shitani arimwo arakorana amayeri, kandi yatwaye benshi. Ntago abantu mbese ntago abavuga butumwa bakivuga ubutumwa bwiza. Ubu bagize iki? Bagiye mu migisha kubera ko bakuruwe na shetani. Ubu babaye abakozi ba shetani, kugira ngo bashake wewe mwene data, kugira ngo bashake wewe, hanyuma bagukuremo rya jambo ry'ukuri ufite, bagushiremo ibyabo byo shetani akeneye, kugira ngo ibitekerezo byawe uzagumutekereza ati yarampanuriye, uzarinde upfati yarampanuriye unarimbuka. Reka ndakubwire, Imana yo mu ijuru irimwo irakubuza ngo ntiwumvire abahanuzi b'ibinyoma, kubera ko Imana yababaye. Yababaye. Reka dusome ijambo ry'Imana. Uku ni kuhoraho nyene ingabo agize ati, ntimwumvirize amagambo abo bakamenyi bababarira, babigisha ibitagira ikimazi. Ndibaza ko muri ko murabyumva ibyo ngibyo. Abo bakamenyi nabo ni bande? N'abahanuzi. Barimwo barabigisha ibitagira ikimazi, barimwo barabatamika amagambo, mbese yandaryohereye asosera ya yandi Imana ikeneye ko bavuga barayashize ku ruhande. Ubu nta butumwa bwiza bukivugwa, ubu kiriko kiravugwa n'imigisha, imigisha. Imana kubakiye urugo, Imana ikuhaye urubyaro, Imana ikujanye hanze, amapasipoti, amaviza, akira ubutunzi, imbere yawe ni heza. Ho bari habi hoho, bo yabikubwira. Zana yanda gusengere, zana yangugirira ibi, kandi ndakubwire, barimwo barabatamika amagambo atagira ikimazi. Bishatse kuvuga ko atamagambo mbese abohora imitima yanyu bababwira.
mbese n'utwo mwari muzi turi muri mwebwe barimo baratubakuramwo badushira hanze, binjizamwo ibyabo, binjizamwo ibigirwamana byitwa amafaranga. Urareba ukuntu ubu ngubu kabisa ibintu byabaye byinshi, amafaranga asigaye mbese sigavugwa cyane, amaturo, ibi nibi, utampaye yangana uku ntidukwiranye, utagize ibi nibi. Abo bose n'abahanuzi b'ibinyoma, abantu bazakuzaho ngo impaye amafaranga nje gusengera, impaye amafaranga ndakuzamukire ku musozi. Abo bose n'abashaka ibyo bacokeza mu nda zabo, bashaka inda zabo zaguke, bashaka inda zabo zipanuke, bashaka ubutunzi, kandi barimo umviriza amafaranga barimo barayagukura mu mufuko we ubwawe, barimo barakwiba, bakakwibira mu mufuko. Ukuntu bakwibira mu mufuko nuko barakubwira, wamara kuvuga ati ngo zana amafaranga naya, nawe ubwawe ugaca ugenda kuyacomora mu mufuko ukabahereza. Aho abariko barakwiba kandi bibishije ijambo ry'Imana, bababwira amagambo atagira ikimazi, nta bugingo, amagambo adafite ubugingo. Ayo n'amagambo apfuye. Nje kukubwira mwene data, wewe ukunda ubuhanuzi, wewe ukunda ibiki, yewe abakozi b'Imana nyakuri, yewe ntago wababona barihishije. Ubu ngubu abuzuye bose imigisha. Nta kindi kintu bavuga atari imigisha. Ewe niyo ngiye kwisheni mu mayutube atandukanye, uhuziyemwe imigisha, yemwe ngeca mvaho kubera ko nta kamaro nta na kimwe. Umunyamugisha n'uwamenye Imana, umunyamugisha n'uwamenye Imana. Reka nongeye kansire mwino jambo, uku niko Uhoraho nyene ingabo agize ati, ntimwumvirize amagambo abo bakamenyi bababarira, babigisha bitagira ikimazi, barotora ibyo beretswe bivuye mu mitima yabo ubwabo, bitavuye mu kanwa kanjye Uhoraho. Ntibahengeshanya kubarira abakengera ijambo ryanjye, batuhoraho yavuze ngo muzoba amahoro, kandi umuntu wese agendera mu budadarare bw'umutima wiwe baramubwira bati nta cago kizobazako. Umviriza aho hantu, buriya mwahumvishije. Umuntu agendera mu budadarare bw'umutima wiwe bamubwira ngo nta cago kizamuzako, kandi uwo muntu ubwiwe ariyizi ko ari umuntu mubi, ko ari umusambanyi, ko ari umujura, mbese ko ari umunyabyaha, mbese egaye, ariko akamubwira ngo nta cago kizamuzaho, kandi Imana irimwe iramupangira ibyago kandi bigiye kunamushikira. Ibyo byose bakabivuga kugira ngo baronke iki? Ibyo barya. Inda zabo zarakurutse, icyo bashaka icyo barotsa mu nda. Nabo muze mubahunga, nibo bari benshi. Imigisha. Ese mwene data muranyumviriza, umugisha kuba kwigisha umugisha wisambana, bakwigisha umugisha uri umujura, bakwigisha umugisha. Umviriza, umunyamugisha n'uwamenye Imana, naho umuntu ataramenya Imana imigisha abe arigirayo, kuko nta mugisha afite, nta mugisha w'Imana afite. Gusa aba bantu muze mubigira kure. Nawe muhanuzi w'ibinyoma uri muranyumviriza, iyo nda yawe yakurutse isigaye igera ku ntuza, Imana izayitobora, Imana izayikubitaho imigere. Ayo mazu wubatse kubera ubujura bwawe wibisha ijambo ry'Imana, Imana izabomagura, Imana izarungika ikintu zenye umuyaga, maze izo nzu zanyu
zanyu zishe, ayo mamodoka mufite muri ko muriba muyibisha ijambo ry'Imana, muvuga muti Imana yantumye ngo zanira nanjye gusengera, ngo umve uko Imana ivuze, ngo tora visa, ngo zana ituro, ngo umve uko Imana ivuze, ngo uragiye mu bihugu byo hanze, ngo muri Amerika, ngo mbese ngo zana ituro, ngo kandi ringana ukunuku. Ibyo byose ni ububeshi, muri ko muribisha ijambo ry'Imana munayibeshera. Dore ibintu byose mwakuye mu mifuko y'abantu, mwubatse amazu mukuye amafaranga mu mifuko y'abantu, amamodoka mwaguze mwayakuye mu mifuko y'abantu, ibintu byose mufite n'ubwo butunzi bwose mufite mwabicomoye mu mifuko y'abantu, mukoresheje ngo yavuze, ngo yavuze ibi, ngo yavuze biriya, ngo zana ituro ngo nje gusega. Ubu muri ko muyivugisha ituro ryabaye iseseme kabisa, ituro ryabaye iseseme, mbese sinzi ngo mvuge ngo iki, ryabaye umwanda. Icyo cyitwa ituro buri mwanya, ituro zana ikinda zana ituro, reka ndagusenge zana ituro, ibi ni zana iryo turo. Mwebwe murabanebwe, ntago mushaka gukora, mushaka kwimbura, mbese ibyo mutahinze, mushaka kwimbura ibyo mutahinze, mukagenda mwimbura mu bivuye mu bantu, ngo zanje gusengera, nyamara uri kuramubesha, mbese wose ugasanga no mu buri uragonye utanamusengera. Umva, ariko mwebwe muri ko murakora ibi, Imana izabarimbura. Imana yo mu ijuru yabuze abayoboke, Imana yo mu ijuru yababuze kubera ko muri ko murabaha inyigisho za shetani, muri ko murabakuramwo ubuntu bw'Imana bubarimwo, muri ko murimikamwe ibigirwamana byitwa imigisha mu mitima yabo. Ubu ngo buri muntu asigaye yirukira ahantu bavuga imigisha. Ubutumwa bwiza babuhunze, ubutumwa bwiza ntabwo bagishaka, ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza rwose barabwanze, reka ntiwareba. Kubera iki? Abo bakamenyi biyita ngo n'abahanuzi, abo bakamenyi bene data barimwo barimwo baraboha abantu b'Imana, babohesha amagambo. Muri ko murarimbura abantu, mubarimbuze mu magambo yanyu, utugambo turyohereye, mawe turyohereye amatwi yabo, mbese bitagora no kumviriza. Mugafata ya magambo Imana yabahaye ngo mubwire abantu bave mu byaha, mukayavana mu mitwe yanyu, mukayashyira ku ruhande, mugaca mugenda gucakambura muri Bibiliya amagambo y'imigisha. Erega imigisha ntabwo yabwiwe abanyabyaha, imigisha yabwiwe abakiranutsi. Imigisha ntabwo yabwiwe abanyabyaha. Ariko mwebwe inyigisho z'ukuri muratinya kuvuga icyaha, nta cyaha mukivuga kabisa, mugenda kunyura ku ruhande. Ubu ntukibwira umuntu ngo wamusambanyi reka gusambana, ubu ntukibwira, mbese icyaha ntabwo kivuga ku izina wapi, kugira ngo uri kuragikora akireke. Ntabwo muri ko murabivuga, muri ko murabica hejuru, kugira ngo mbese abantu ntibabange, ntimubabanzi mbese abanzi b'abantu, inga abantu ngo ntibabange. Mushaka mbese gukundwa n'abantu, mushaka abantu baha ibyubahiro, mushaka abantu baha ibyubahiro kabisa. Ntabwo mushaka kabisa kuvuga ukuri kw'Imana ngo mubohora abantu, mbese mubabwira ubutumwa bwiza nyine, ubutumwa bukakaye ngo abantu bihane. Ariko muri ko murabagaburira igikoma, mawe igikoma. Abantu bakuze kabisa, urabuzuzamwe amagambo y'ibipfu, inamagambo apfuye uri kurinjiza mu bantu. Amaraso y'abo bantu rero ndakubwire, wewe wigize umuhanuzi, ayo maraso y'abantu uri murarimbura azaja ku mutwe wawe. Gusa reka nagusomera ijambo rimwe
reka ndagusomera ijambo rimwe uri kuranyumviza umuhanuzi wewe wigize umuhanuzi ngo zana amadolari 1000 ngo ndagusengere, ngo zana 500 ndagusengere, ngo zana 500 ndagusengere. Urumva ayari munsi ya 500 ntago mbese ntago mukiyashaka. Ubu wazige hari igiciro kabisa, igiciro ngo Imana yavuza reka nabwira Imana izakwita kwiyo minwa. Dusome ku murongo wa 19. Raba ikirura canje jewe Uhoraho, nibwo burake bwanje kirahinze, mbere n'ikirura c'imvugusi kizorindimukira ku mitwe y'abanyabyaha. Amena. Urumva neza? Iyo nda yawe wujuje mu ibyo kurya bivuye mu mifuko y'abantu wabwiye ngo basengere, iyo nda yawe wujuje mu isukari yavuye mu bantu wabwiye ngo basengere, ndakubwije ukuri Imana ije gutobora iyo nda yawe. Sinzi ikizatoboza, niba izatoboza iki, niba izatoboza umugere, niba izatoboza urutoki, nge ntabyo nzi. Gusa icyo ndakubwiye cyo, Imana izagushira ahagaragara. Imana igiye kugukubita, Imana igiye kukugira nabi nutihana, kubera ko ibyo bintu byose utunze byose n'ibyibano. Ibyo byose iyo myenda wambaye, mbese ikintu cyose murakoresha aho ngaho, uri umujura warakibye, wibishije ijambo ry'Imana, ubeshera Imana. Abantu wababoheye mu byaha, bari mu busambanyi, bari mu bintu bibi, kubera wewe, kubera ubwo butumwa bupfuye wabashize mu mitima, biri no mu bitekerezo, wabaroze, wazanyigisho zikuzimu, wazishize mu mitima y'abantu, wazishize mu bitekerezo by'abantu. Ubu abantu ziga barota imodoka, bajyamo bakarota inzu, bajya bakarota visa, bakarota bagurutse bagiye mu bihugu byo hanze, bagiye muri Amerika no muri Canada, bakarota mbese yewe bazanye abagore na hoshwi, ari bya bindi ngo bapakiye mu bitekerezo byabo, bikanabasanga no mu nzozi akaba ari byo barota. Mbe murazi ko umuntu arota n'ibyo yiyumviriye bikaza mu nzozi, kandi yabyumvira kane ukuriye nyine wabitekereje, ubikakuzaho mu nzozi ukayibona kandi ari byo watekereje. Rero ibyo babwira by'ubuntu ze mukabisha mu mitwe yanyu, hagushiramo ijambo ry'Imana, bazi ugapfa umurota, uri murihana ugapfa umurota, marayika yuhugenderera, ariko ukazurota bya bindi, ukazurota bimwe bakubwiye. Reka ndabwire, nimwihane kuko ubwami bw'Imana bwegereje. Nimwihane muve mu byaha. Iyo myanda mwikore, iyo myanda, iyo mifuko y'ibyaha bariko nimuyiture. Yesu Kristo nabageneza. Nimwihane mwene data uri muranyumviriza, wowe bibye amafaranga, nawe nyene ukwiye guhunga abahanuzi nawe ubundi na twatundi turi mu benki wabitseyo, bazaza kubwira ati Imana yavuze ibi nibi, ucugenda kutuzana ubutubahereze. Bakwibuca utangira nawe kuzusabiza, mfasha, kubera ko wewe ubwawe wakuyemo amafaranga ukayabahereza. Yesu Kristo nawe ugiye neza, gusa uwumva yokumva, kuko tugeze mu bihe by'iherezo, abahanuzi babaye benshi kandi amafaranga rimwe aravugwa cyane. Urumva imigisha abaye myinshi, ingakira umugisha ukamengo ni watanga umugisha. Reka ndabwire muntu, nimba uzi kuri umukristo, nimba uzi koko gushaka kuja mu ijuru, Imana yo mu ijuru nikugire neza, igukure mu izo nyigisho z'imigisha ziri muri wewe, yinjizemwo inyigisho z'ukuri, ari bwo butumwa bwiza. Mwebwe murangaza amazuru mugenda ku masheni, musangayo imigisha, amaso mukarangaza. Ibyo n'ibintu byavuye kwa Shetani kugira ngo ayobye babandi bamaze kwakira ukuri. Yamara ufite amatwi niyumve, izo nyigisho zavuye kwa Shetani kugira ngo Shetani avome kagakiza kakurimwo, yimike mwibyiwe, yimike
imigisha muri wewe, hanyuma wewe umwanya n'umwanya niwapfa uzacurimbuka, kubera ko ata jambo rikiri muri wewe, tara rikiri muri wewe ryazimye, kubera ko shitani yimitse ibyiwe anyuze mwabo bahanuzi. Erega abahanuzi benshi n'abakozi ba shitani, abahanuzi benshi n'abantikristo. Reka ndakubwire, aba bose neko avuga imigisha yewe ibyo byose kubera vikuzimu, biriko biravukuzimu, ntabwo biriko birava ku Mana. Imana yo mu ijuru nibahe, nibafungura amaso, cyangwa se basibahe ivugane namwe mu bitekerezo, ibahe gutekereza, mutekereze kure. Yesu Kristo nabagiye neza. Data wa twese uri mu ijuru, turagushima, turaguhimbaje, turagushima ko aya magambo duhaye, turagushima ukuntu ugiriye neza abantu bawe. Uwiteka ndakwinginze ubahe kumva kandi bakumvire, ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen.